Nimin Khan Khamrang VC Huam Chunga Myanmar ram boy wanga in hum him na zonga ral tlan Khamrang khua umtichu pi Rebecca Laldin moi Rasel SDO Civil Kon Puile Oithangpa Group OMA OB10 an namhuna an tlo chuaka an din munte en fe in Sarkar malak dan rilfia anni Khamrang khua ral tlan mek hi mi zale pakhat ni in Khamrang VC te chuan Khamrang Community Hall an ko khoma pi Rebecca Laldin moi Rasel kon pui SDO Civil chuan heng ral tlan te hna hian an din mun an enfia chan chu Sarkar in chom dol na pe in atan pui don ti na anilowa ral tlan te chu India rampo na tanga Mizoram ron lut an ni wangin enfia tura kal an ni thu asoya thilsem tur le tan pui na pe turin an kal lo ti asil fiani puro chu thanga Oithangpa Group OMA President po in Myanmar atanga local te chu Mizo nam chi le kuanga u naw ni maila ramdana wangin rampon lammi an ni ti asila chuti lai chuan Mizo te u naw in ni wangin lom takin kan lo mi khwal chewa mi khwal din huna in din chungin khotlang tan noksak zonga omlo turin OMA chuan kan be sei chewani atia Mizo te chu mi khwal te chunga that chua thin nam kan nia chu wangin thamuang takin ula ma se khwale tui dik tak te chanvo ero in be sei turani lawang ti in acha ve bok ani ral tlan lama tangpo in soidu an nei te soin soiho na hun engemaw chen manani hnuwa officer tele OMA roi tu te chu Khamrang VC te kai soina hnuaya ral tlan te chen na mun sang sang an tlo kuala Disaster Management and Rehabilitation lama tangin District Manager Pulal nun felale aho te chu golasi patangin an kalboka anni hian ral tlan zinga mamo big nia an hriat te hnena silpolin an pengal bokani Khamrang VC te sin chia dan chuan nikum khan Myanmar atang hian chung ko tlem te an ron kala Christmas madeu khan an ron thlen bela kumina hian ron thlen bel le zelin tuna hian mi za pakhat lai anom to ani antia an zinga hian kumsom panga hnoi lam mi somthum pakua an tel VC te chuan an thei angin an lo en kola eitur le bu fai tla chamte po an oma wangin Khamrang branch OMA chu khochunga bu fai ngai to sak turin an nge na a thei angin khotlang mi puiten an tom hlom mek ani Khamrang VCP chuan ral tlan te hi kan leina emo kan mel hriat te emo an ni hran lova sairang le che vela ron chuk ma se omna tur rem chang an mu lo wangte sairang le si hui lama an tamlu tuk to wanga Khamrang ron pante an ni dewa an ma ni po hi anin hresa lem lova Myanmar kho sang sang atanga ron kal an nia helai an ron thlen hnuwa in hre chop chaute an ni ati ral tlan zinga hian ko hran pastor pakhat a oma an khua ho tu VCP ang nilai pakhat a om boka veti doctor te school headmaster te school zirtir tu le sarkar na thok te mani to ka izun na nget motor workshop nei te zirlai le Bible school lama zirmek anom boka mithen khat chu an mani khua an nu le pala om sarkar sipai laka himna zonga Mizoram ron panta te anom bok ati ral tlan zinga hian kumsom kwa pel to le naupang kumtling lo thlengin an oma heng mi te hi in chep tak taka chung khat nai ni lem lo te nen in pakhata mi pasari atanga pakwate an khosa ho riani ral tlan aron om then khat chuan in bula chuk to huan an siama arte an vul boka mimal hnena in hlo an om boka chutiang chuan ei an zong ni in an soi